hari ini kita arep jalan-jalan karo Pak Kadi. Amit ya Pak Kadi. Kecaan nggih Pak Kadi, arep jalan-jalan golek takjil. Tangane kecaan tengah jeng. Ngajengin jenengan. Mboten pareng nggih Pak Kadi. Yo. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dadah. Let's go. Jangan Pak Kadi. Cuman Pak Kadi. Jalan-jalan yoi. Oke, kepot-kepotnya nggo ngomong buka lho iki. Jangan apa Kadi. Apa kan becaan apa? Yo, las minggu. Hei. Pak Kadi kecaan lo. Mun sekecan apa dereng lagi kecaan. Landet-landet boten apa-apa. Oh, niku. Ini kan ada Pak Kadi woi. Baik. Nah, ini maaf bawa. Lah nggih dalane rapi angel. Woi, jeblok kembangku. Ki arepe neng entak Pak Kadi. Tak Cipote kene ne. ban apa? Woi, wah bune, Wah, telak yo. tengah iki ambune. Wah, Wih. Pak Kadi dada-dada teng kamera. Dada-dada mriki Pak Kadi dah. Pak Kadi happy-happy teman-teman. Jalan-jalan ya Pak Kadi. Awas, awas. Woi. Wih. Enak lah. Api iya tapi. Kowe kok iso minggir-minggir ngidul? enggak. Nyanggrok. Ini perjalanan yang ngentak boleh takjil. Aku lek nenek ngentak yo ngetan-ngetan. Pak Kadi nate teng Penataran apa dereng? Dereng nate pengen teng Candi Penataran? Enggak. Pisane dereng nate teng Penataran? Blas? Corona yo. Pengen enggak teng mriko? Pengen? Pengen, mengke teng Candi Penataran nggih lek pengen nggih. Jalan-jalan Pak Kadi nggih. Tunggale ning mburi ka. Arep pacarnya. Yo kamerane wis pas. Masuk. Nek Candi Penataran bolo, ayo bolo. Candi Penataran. Monggo. Nggih. Lalalala. Lalalalalalala. Ya. Halo, Nduk. Dadah Pak Kadi. Dadah, Mati. Dadah. Iki Pak Kadi rong tahun neng Candi Penataran nggih. Iki arepe neng Candi Penataran ngetene Pak Kadi. Seumur hidup dereng nate teng candi. Dereng. Mati. Non? Masih dereng nate. Jangan mati jalannya SD. Iya. Salah. Iki kerjaane wis aman. Halo, Pak Amit. Dadah. Dadah sik yo. Dadah, Le. Wuih. Kita cari takjil bersama.
Awas hati-hati. Awas hati-hati loh. Wuih, wuih. Loro baru. Awas. Sin aku gawe kebakaran. Ye. Mari. Yo, prai. Yo. Yo, jalan nih rame. Iki wis meh teko Ndayu. Wis meh teko Ndayu. Iki meh teko pasar Ngentak Pak Kadi. Iki desane Ndayu. Mriki Ndayu, Delok Tunas Kambingan. Mari ngono pasar Ngentak. Jenengan ate teng pasar Ngentak napa dereng? Dereng. Iki Pak Kadi didoi pasar Ngentak. Ndak. Penak Pak Kadi. Seneng napa mboten jenengan? Seneng Pak Kadi. Pondokan. Pondokan Pak Kadi, wonten pondoke. Kamu apa? Ora. Itu. Kan ada sih. Ambek kakak yo. Yo bagi karo kakak. Kak, mana kak? Adiknya ngantuk. Adik ngantuk kak. Ini kak adik kak. Harus turu loh Cio. Kadale kono. Ini kerja karo ngomong. Ayo. Hati-hati ya. Dadah sayang. Wah. Harus penjara kok. Yeay. Sekeco Pak Kadi. Tumpahannya manyus. Iki lho pasar Ngentak Pak Kadi. Nggih, Beh. niko pasar. Niko pasar Ngentak Mancing niko. Nggih, pasar. Sesuk somben tak jateng Makam Bung Karno purun. Purun. Pak Kadi, dimben teng Makam Bung Karno purun. Awas. Yo. Lewat kanan lebih kanan. Ora sadodo yo, ngalor adodo. Yo. Kebablasan nak. Ini jalan-jalan neng makam Makam Bung Karno. Neng penataran. Jalannya rame nggih. Motor truk, mobil Pak Kadi. Dateng dia sepi. Saya lewat mboten wonten dateng dia. Dateng iki rame Pak Kadi nggih.
Dada sih ada Pak Kati, dada lagi. Wah niki ya juru malah Pak Kati, tandanya Pak Kati. Oke. Wih, kerjaan Pak Kati. Pit, jauhnya iki pit. Bawa uang pelak loh. Tekoni ya loh. Pit, tekoni pit. Enggak ini. Niki kemloko Pak Kati. Berain kemloko, mloko. Perjalanan ajinya teng Nataran. Woi, woi. Gendang untuk Purnima 29. Well, waduh. Nggih tebih no Pak Kati. Lah nggih tebih. Apa? Iya. Langsung jadi. Ya. Woi. Tebih ya Pak Kati. Enggak. Kanan mau ngalor, ngalor toh? Ngalor. Iya, pedalannya dhewe dinge sing kok kulon. Oh. Awas, gocekan Pak Kati. Oh ya, ada losok. Loro li. Oh. Kadang nol gitu. Perlu diservis apa ora, Gono? Perlu diservis apa ora? Ini mesin ya? Oh. Kurang. Servisnya ya. Omahe wageng-wageng Pak Kati nggih. Api-api. Iki Mbah Kati pertama kali neng Candi Penataran. Pertama kali teng Candi Penataran. Oh, kayak oke ya. Wah, ayo melu. Wih. Terus ya. Omah beritaku guys, terus terus. Walah. Makan ya. Oh, boleh makan. Kok kene? Oh.
yogane Pak Sukani. Omah Ingking. Iya, Bu. Woi, jalannya tebeh Pak Kadi. Nggih. Kan ya. Lho. Woi, itu jane aneh nek wong tuwa bareng. Iya, jalan. Ora bisa yo kerepene. Iya, ya ono ya. Oh, Padahal di kita kok kene lho ya. kita kok kene. Ya ragu bener apa jalan ini. Bablasan kok. Riko mengke wonten anu napa niku namanya Pak Kadi. Patung koi. Kesel Pak Kadi. Boten, padahal aku kesel lagi kok cara bayi aku. Boten kesel Pak Kadi, semangat. Ini kalau rumah gue di Pak Kadi kok. Iki meh di. Kok senene para diwerene gue becak. Daerah ini. Rebut ra kok. Nyapa ngerebut. Apa ini becak nek kene? Enak. Masa dikira ngerebut. Niki lho Candi Pak Kadi. Niki. Candi Penataran. Enggak kayak gini sih parkir gini yo. Ya. Sebit aja kesusut dit. Sik mandek sik eleran sik ada no. Pak Kadi, ini kita sik pertama kali teng Penataran. Nggih. Riyen mboten nate? Dereng, teng griya mawon. Mungkin derek buka poso teng griya kula purun. Enggak, mengke didugekne dalu purun. Kenapa? Maem buka teng griya kula purun. Purun. Purun bit. Engko nganu bit apa? Neng mae dhewe engko ambek Pak Lan bareng ya Pak Lan. Engko balike diterne. Lah iya engko balike pas maghrib. Ada yang nanggu jam 4 balik. Pas ngapimo. Teko omah jam. Raso beli. Kalem kowe pindah pancah. Tapi seru ya. Oh enak. Engko jam 5 balik. Engko karo Pak Kadi kula gadah surprise gawe sampean. Rahasia surprise engko neng omah. Nggih? Oke, tas dulu no. Tas. Jempol dulu no. Ye. Yo. Mriki namine Penataran ya Pak Kadi. Ini kau candi nih. Ki arep nanti? Jalan-jalan. Lalu Rara. Pacaran sih. Wah, ihir. Dapat nyamuk tuh. Disayang sik no lek pacaran. Sayang sik titik Kosong enggak? Sayang. Oh iya deng, lali. Sorry. Ya Allah, lali maaf ya. Lah iki piye anak-anake? Mau sini pinggir Pak. Bocah ya die. Rara ning ngarepe Pak Tatak no. Oh. Dadah. Dah, hati-hati ya.
Kabutan ngarep, Pak. Piye to, Bit? Emang ana ngundurno. Bisa ora? Gawa nyawa 5 lho. Dadah. Palan sampean wani ra? Mana laman? Nyoper wani. Apa? Lek digandeng. Kendel. Kendel. Pak Kadi mau ndredeg njajal tak tekonane perasaane Pak Kadi. Pak Kadi jenengan wae numpak becak perasaane wedi napa mboten? Bener. Mboten seneng. Senenge pol napa seneng biasa? Pak. Pol tenan iki Pak Kadi. Banyak juga. Jalan-jalan no. Rada sepi lek sore malan. Lek sore malah rada sepi ya kene ya. Sepi. Yang papat. Ramene jam pira kene? Bengi. Bengi? Ah, ini rame. Jam itu bengi. Rame. Mau jurung do teko. Piye? Setengah papat tok. Oh, nek sembako barang ta? Enak gitu. Mosok angkringan-angkringan? Oh. Kuwi aku. Penataran. Ki candine. Masuknya kayaknya nggak bayar ya, Bit? Masuknya nggak bayar, cuma ngisi tok tanda tangan. Iki ada rejo pentung. Ini kalau candine Pak Kadi, sekoweco Pak Kadi. Sibuk dengan tongkatnya. Kembang auto. Neng ya. Kembang niku. Ini Nggih lah. Niki to. Kembang berduri.